I dance mati mo to thuke didi. Hello everyone, good morning. Ngasi dito mo golagpaga ay building si baloy na sengdoe. Matagtagi si dagi wai sit na lakpasina makhagi mapagse su chai bu khotpa se loy na sit level ko ay ngasi di mi kanam leite koi building siga ay matantani aduna ngasi Diwali chu oibagi loy na sengdo ko tokna tawre adu happy Diwali me ampuna ma good morning ay hoji manung wai sit chan ba khochan ba loy lore makhagi series su loy na wai sit lure na adu hoji pisuri adu ladu hodai ni ngasi di imada katna bagi lakimi imada na sajaba ladu se ubada yam harawe asu leire sisina besan na sabaduni adu me am khoi sai chiki badagi ai je si fibam sine buko icha nupi atomi je pamma pammaga thabak se suri ni makok se lang lang e mayai masam je hauda da ta so on the jiu ne so ta mama me minila mama me kore zadra je tumo gala badagi sak mai ge je phajanam ta yindi masaga thiman gi dana ko wakhan je nungai ta bagi dum video ga se nam nam ning da bdo ai tare hujik tani khara mai ge je ke nung khot pa dara ga icha ni bi thamba ya di bu ko hujik se chawak pagi ne thamba su ne de je ngai je mangak su phajana budi pu bangam ri kha pu bangam ja timing je pung 3 makhai da oi ba ko khol ma cha gi tuition chat cha cha thambagani ko ina namni antu tholgai na ho adi tholgai lari phajana to ramuko homework to rabana tawre kino uru leija homework phajana tawre na mo khutena abde mo mana cream de bedo oho dekho rabo ai phajana ji mo hai do phajana la ukum ko re anti ukum ko re na ko chakhi no moi lak chani sei chamina hojik ne masu jing bu khot pa hairak padagi ne smana thamaga smana ka jing bu yam nungai bye ka hakumda tawkibado yabu yaram do yabu yaram mo to dekhi nahi ra chale aina tu sajai bo sanda yam ta da bagi udri bo ka getting ibo ko ngasi saduna ke baloraga akoi side am tang video calling to thoke bako aduga ngasi ke do sina khogi mang tika ga hapaga ke thage to bane adu ai ahan bada ai gi makeup se ya mana ucha da bani makeup se amna hai badi na chade bako tumaku hoje hoje makeup se amna tawni mo boi bani na wa ngang ngang na du makeup se tawge bako skin se hydrate oina bagi nga tang smile thamge aduga wasu dum har ke ngasi ki se yamna wakhan nungai ba ko ise wakhan nungai din ne masak ka phase hire ne me ga euzik se li ba kurta se yam kuiraga su dum aina se lagadi anoba mandra phajba mina se di phase hana bani ko comment da muthi thina harakani athiba mina phi phajaba se lag ka shu phajada bani phajaba mina athiba firon se la sa dum phajawani natra ko haujikan se makeup tore haidana ate ate hekta pangte de tesan bazu ki jei bako haidi mamai mami te ko na da chahi do khatang yam sala abani na ko na da kai kai mu orak ko yam pakhat chabado adudana ai se haujikan tai mo da yam na wakhan taraga brain go oraga su yam na masak khang ba adugumba khallaga oina tayeba ai gi mamai se skin care so haujikan tore aduga poche puna mas skip su tawdre mathang manau naina loina mak sizne ahan bada toner thare adu loraga sigi moisturizer tawdoini se plum gi moisturizer ni sizna do se plum gi oidoini se khoi gi skin se aina nungai ba bu khoi skin je chanap laudi ba khoi skin manung da masa mata khudak ta changaga ama tai haiba khangda bado adumaina oye ba I know moisturizer ayam se khoi skin da sticky amadi sweaty we hele ba ngang uri ngai dagi ju seasoner ko moisturizer se khoi skin da hydrate pi raga su ko yamna chanap law yam irritating oye ba adu bu skin gi di phayana khalaga dum tai dana lakhibani ado mayam asigi matung da ina try tawe gel moisturizer recently plum dagi lakpani se nice ni madam sung rice water moisturizer ni It's so lightweight, absorb quickly and keep the skin bright and fresh. Aduga koi skin da sticky so mata ohande. It's gel format and hydrate better than the creamy moisturizer. Trust me, ma'am. Amuk dang seasoner ka khangani ko. Kunungai matai bada koi mamai da ting ga lawe.
Diwali ningon chakobana la abanina ko skin se phajan bai damakta makeup tawbada si ma hapchen biro dodi skin ju sok pa leroi hojik lora matungda ai mamai se sunscreen tege ko ai se pochai khudi mak se hajik skip amata tawdre ba mamai se foundation ekta direct tei bodo do tawdre hanadi patei se salame khatang mapan thok da ba koi ga da bo orgadi foundation je dam thamjalaga ekta phajai na chat khrabani oigi sunscreen ju nei dre se foundation na kai hendoino mama yam nan khat la ba sigi sunscreen je aina mamang da dum ut khro ni sigi sunscreen se plus na khoi skin se am enhance oi gat pani ina to lengang ba hinjan mami chu je oi akoi sai do ina mami je pa ka pam de ba ko aduna mami yek tra ga di ma se ina ki ba se yam na pam za ba do oi ba ne pi bi gi leiting se bindi na madi phasa khatra ko mi am long speaker on the thang ge ko aduga magi reaction jing si kamai to bodo asim be phase de comment ro ka nahi re hello oh nako kenong dengira phase bro What's up, bro? What's up, bro? Kai drum chalo. Oh! Full jeng ni nang wanda sigran. Ha? Full jeng ni nang wanda sigran. Kay makha da jin ko chili ro kan bu hin ko tin. Funny actually. Funny actually. Nay ram tharo ba post mai ta. Reels something nam khaira. Reels something nam khaira. Nangi reaction da wow. Ai nu pise kan har ka dan kharu. Ai skin je am nan khat pra kamai to gi ngo ba. Asing ba haro ba asing ba review do ba me bai. Ai không hiểu rồi. Hả? Anh không hiểu rồi. Cái gì nó uniform giàu kìa. Sao lại cái uniform ngoài đây nè? Ai đang anh na tu sẽ khát thằng luôn nè. Cái nó tôi chỉ bảo ai xóa năng sai cái kia nó ngon chừng nó bây giờ mặc tên nè. Đúng số năng nó bám chân nó bây giờ mặc tên mami chú giết đi đâu rồi? Mami giết tập bớt nó phá ra rồi. Mami giết qua rồi. Mami giết qua rồi đâu? Hả? Mami giết qua đâu phá ra ba? Giờ phá ra. Post ra ba? Eh? Post ra ba? Tare. Diwali ki si look se same sira na tragana red color ke ye kuta male budo du se pena phasa gadra si se pena phasa gadra ngang ka cha lak ki bo ai na ngang sa na khngde khung ta ngang no khung mga tadri ta do le na sumai chalu rage smai na loba sorok ta mi sorok ta mi na jenga pre yang se smai chalu rage oi wa thi dong ठीक है bye see you aku saya tasing na magdi phajai dai asing magdi phadi pha jamane ngasi se man magdi yang pang lu ichana pi low ni hauji aduga makeup se loi lo thok ni ko kai gunam da ina smile ke na chelaga di hima kodum de gilai no sin pisu bukan puna mag jeng na ni ado ngas aduga aina season ki ba sigi plum gi moisturizer se season ba kaung nu maram di agi skin smile no ina glow pa magadi bye ang kum ta su ready hoina lore hi taro nang Diwali ki bom kadai nang ki bom dudi nang ta tharo ni mama ngam ta jinge tharo ayya ai di like kram lore aduga sigi makha de lei riba siga candle amam than gi tawini buko bro karo papa le te machanu mamang ka tangni le dei se aduna kanana le bi dori aduna sima lo ba da leitre ko atai piu hara kanu mama da am sanda ta gi bu khangau dei chai su je laung nari ngai da aduna papa lo chale video nam jage khan mani bu lo shan ba se oh photo ka do ai lo shan ba ji te bi da dum listing te salaga papa lo chale ai hauji ngasi chai nyang nu thong gai ni aduga imana bi mayam da pura ga chat ke tawi ni adu kai hodu nu khangde chole tingjali chole ama taraga puri am taraga pura ga na ko aduga line nu tha ba su hora ga su tung gre hauji
ꯑꯍꯟꯁꯨ ꯇꯨꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯕꯨꯂꯤ ꯆꯅꯥ ꯊꯣꯡꯉꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ ꯃꯍꯤꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯨꯖꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯧꯔꯦꯕꯀꯣ ꯀꯣꯀꯣ ꯑꯃ ꯊꯥꯜꯂꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯊꯥꯜꯂꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯊꯥꯜꯂꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯋꯥꯏ ꯁꯤꯠꯈꯤꯕꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯋꯥꯕꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯁꯛꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯗꯣꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯔꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯜꯂꯨꯒꯦꯀꯣ ꯁꯤꯔꯤ ꯃꯁꯥꯡꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯥꯎ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯦ ꯃꯤ ꯀꯅꯥꯝ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯒ ꯋꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯗ ꯁꯤꯗ ꯂꯩ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯛ ꯏꯟꯖꯥꯡ ꯄꯨꯔꯒ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕꯀꯣ ꯏꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯒ ꯀꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯐꯃꯨꯡꯁꯤꯗ ꯍꯤꯞꯄꯤ ꯀꯤꯆꯟꯁꯤꯗ ꯐꯖꯕꯅꯤ अच्छे लग रहा है सब अच्छे लग रहे हैं आप भी अच्छे लग रहे हो यार ऐसे थोड़ी ना फेंकते हैं गुलाबी सरारा दुनिया कहती इश्क जो मेरा है मैं किसको बताऊं हौजिक दिवाली लोइदोरे चाबा थकपा लोइरगा हौजिक बोम नुंगसे थाबा लोइरे अदुना कय हौजिक चाक चारनी अदुगा उलागे को मतुंग ताबदा आई डांस मती मन तो थोके दीदी या सी आई साड़ी ना कइनो सेम से फजादा दीदी मैं कितने गंदी लग रही हूं से मोय भैयाना तोंबिरकपनी पूरी लेरे दुगागी सिसे माइन पाना थोंगमने बको हौजिक आई लाएना सिदा युमदे थोंग ब्रोकपदो चिकन अमसु यावरे अस आई मथे जो उदो पेले इकायबना सीदोरे हाबा ना दीदी मशरूम है यार मशरूम ही है ना मशरूम लग रहा है आप चिकन नहीं खाते खाती हूँ तो दीदी ये भी तो चिकन मेरे से खा लेना ना मैं तो नहीं खा रही है किसका मैं तो इतनी सी खाऊंगी वे तो टेस्टी है यार दीदी मैं ले रेसी में हम जो पीरे इन्हीं अस एडी चाक थोंग रसु यानी चाथा है नहीं बजाना